Akaswani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Mukhyamantri Nongthomam Biren hairi, Raja sigi entrepreneur singda sarkar na pangba yaba mateng pangduna makoibu chawkot anaba hotnari. Leibak sinba thungbada pangthok liba kuntra manga suba National Road Safety manka mari lenana Imphal East Jilla dazu khongjang asidagi haukre. Mai lan niyom lana sinaba singi matakta changsinba khongjangi saruk ama oina ngasi MSPDCL na mioi kya fagatle. Pradhanmantri Nahari, Maki Sarkagi Ahum Suba Tarmda Bharat Asi, Malengi Ahum Suba Economy, Soitanamaki Oiragani, Amasung, Mikalga Marilenaba Tabak Thoramda Angang Sing, Sizinadanaba Election Commission of Indiana, Akanba Wapam Thamkre. Mukhyamantri Nongthomam Biren hairi, rises the ladybo entrepreneur singda sarkar na pangba yaba mateng pangduna makoibu chawkot hanaba honagani. Money phrase saina mingthonba lamdam asida sajaba chana thaknaba polam singi brand ama ngasi Imphal da leba Mukhyamantri Secretary ki Darbar Hall da hawdokre. Raja ki Horticulture and Soil Conservation Bibhag ki makhada value chain marketing of quality local horticulture products through brand building initiative scheme ki makhada puthokpa brand adu hawdolodana Mukhyamantri N Biren hai Manipur asi hawjik yamna luraba tanpham amada leiri adumoinamak lamdam asigi chakot thorangi thabak singdi leptana paikhatli. Mangnai Sarkar asina hawjik Raja asigi oina cold storage thamle masina lamdam asigi puthokpa haira manama sing manghandana thambada chawna mateng oiri. Lamdam sida puthokliba potok singi packaging da apenba phongdolodna siri Biren hai lamdam asida puthokliba potok sing mapal lamda thadokpa hore makhatana mapal lamda thanaba honari mahakna hai. Tangariba crisis is tangagani aduga development gi mayami position koi lepe mayami product mayam si poraga koi thamham nei tiaba season loi re kobi khangde amma khangde loi gi bakha chaw ne loi do pala pala mangba adu gi am phom na gi kan koi cold storage se to ji manga kar kum sa mani koi gi leijari ba pothok kharase value leina season na adu yam ngai ba no je koi outside the export to si packet ke si quality leile Ngasigi Thoromanduda Water Resources Mantri Awangbo Newmai Shiksha Mantri Thanokjom Basanta Kumar Singh MLA Singh Entrepreneur Singh Saruk Yaki Ngasi Putoki ba Potok Singh Manungda Kachai Lemon Degi Sembacha Kihom Achar Shirara Kong Moroki Potok Singh Thambal Degi Sembacha Thambau Degi Semba Chips Chahau na Semba Potok na Singh Tongan ma Potok Singh Putoki Sarkar na Paikaliba Thabak Thorom Singh Amadi Piri ba Kanaba Singh Asigi Matangda Entrepreneur Singh Asu Sarkarbu Thagatpa Phongdorakle Kuntra mga suba National Road Safety Man lisingani kunmari ngasi Imphal East ki Deputy Commissioner ki Office Complex da pangtokre. Thauromadu Imphal East DC Traffic Police amasung District Transport Office na punna sinbani. Road Safety ki Awareness Program adu Imphal East ki Deputy Commissioner Kamantem Dainana hawdoki. Awareness Program sing asi Imphal East ki DC Complex Gate Kongba Road, Tinsit Road, Sajiwa Jail Road, Koyengai amasung Dinki Road ta pangtoki. Thoromda Imphal East Jilla ki District Transport Officer Hasu now Ningangnung na saruk yaki Tharungi manungchan na road safety sign singi matang da pangtok kiba quiz competition da saruk yaki ba miyoi singda helmet yauna atay mana matum sing yantoki. Ngangkai sar more da ungkatna bagi phibam ama leiriba adu yenglaga District Administration na thamliba curfew tukaiduna kugi singna Dukan hanglamba adu tingjinna ba hairubagi da mapam adu leiba Assam Rifle Post ki inspection banglo da ngasi nungtil yamlaba kuki nupi singna thomjin kre hari paukran hai curfew matam da thong hanglamba sing tingjinna ba hairubagi da nupi sing aduna Assam Rifles ki kem da thomjin lakibani hari Miyam adu laksin naba Rapid Action Force season na bagal na mga suba Assam Rifles ki officer amana kongjang changsiliban nupi singa wari sanaki hari Amaram dangarang Senapati District Police na mioi anidagi brown sugar gram sama humudran rom pari hari Mau Martyrs Park mayada asat awok sing check tawbada mioi anina polam sing adu Tata Winger amadagi phaki bani gari adu check tawbada sapon kep tara maida polam sing adu haplam bani hari tabi ba pawasi Akasbani Imphal degini MSPDCL na may lana sizinaba singi matakta changsin ba khongjangi saruk ama oina ngasi tongan mapam sing da satuna yengsing kre MSPDCL ki Executive Director Commercial na thokpa cherolaman hai yengsin badu da Imphal East Division number 4 gi makhada Kongpal Kongkham laikai di consumer ama
Imphal East Division number 1 gi makada KR Lane amasung New Lambo Lane dagi consumer mari, Imphal East Division number 3 gi makada Khetri Bengun dagi consumer ani, Kaksing Division gi makada Sora Khunuta dagi consumer mari, Imphal East Division number 2 gi makada Lamboi Khongnam Khong dagi consumer ahum, Bishnupur Division gi makada Kumbi amasung Bishnupur Sub Division area dagi consumer taret phagatle hairi. Dhanamanjuri University ki mahiroi sing ngasi Directorate of Education Yugi Commissioner Warep Taruk Yauba Memorandum ama pisin kre. Warep sing adugi manungda Manipur tholiba irang asina maram oirga Mari suba amadi Taruk suba semester parikha gi registration tawbada mahiroi amagi lupa chani yankhai tabinaba lanjen aduna leiriba khunngakliba amadi red zone de leiriba mahiroi singi form fill up tawbagi mamal lawroidabani hari. Matangba chunaba maungda parikha pangthokpa Mari suba amadi Taruk suba semester parikha gi phol lauktroktriba phawba ahanba ahum suba amasung manga suba semester gi parikha pangthok tabana haiban singba wapam sing yauri. Students Welfare Committee Tamenglong Higher Secondary School na school asigi lam kanana bohona biu haina miyamda appeal torakli. Aikhogi Tamenglong Paumin hai school gi lam asi mioi kyana lam khopsilakpadagi asum pisilakle. Students Welfare Committee na mari leinaba singda kayara khangan krabasu haujimaki oina thabak paikalakpa leitri. Committee asin hai mioi kharana school asi mutanabagi thong chathabara haibagi chingnaba lei. Maramaduna school gi lam kanan bohona bada Students Welfare Committee na ganatantric oiba thong kya chatharakani. Tamenglong jila gi Falong the Asian Development ki makada IKT lambi sem na bagi damak lam soklaba mioi singa ADB gi lambi sem bagi thabak thingjilagani hari. Phalong Village Authority na hai hiramasigi matang da khunja singna District Administration unaraba phawda makhoi gi dabi sing adu thabakta onthoroktre hari. Assam Rifles None Battalion sinduna Kangpopi jila gi L Hengjal Khulda Security Meet pangthokre khulgi khulakpa singna saruk yakiba mifam aduda National Highway kuntra treta pamdaba thokdok thoknaba wafam kyamarum khanaki hari. National Bee Board amadi Raijagi Horticulture and Soil Conservation na Raijasida khoyok tuna khohi puthokna ba honariba asigi saruk ama oina ngasi mongjam da leiba Sana Beekeeping Cooperative Society Limited chatuna chathariba khoyokpagi mong yengsin kre. Maduda National Bee Board ki miyut Dr. U Supriyana wafam kya phongdoki amadi Society asigi Secretary T.S. Jason na cooperative asina karamna khoyok libagi amadi khohi puthokpagi matangda wafam kya thamki. Manipur Nagaland Sector CRPF amasung All Manipur Football Association Amphagi Miyang Makada sa Manipur Doi Suba Battalion CRPF amasung Imphal West District Football Association sinduna tara mari suba Shahid Manoranjan Singh Memorial State Level Open Football Tournament lising ani kunmari ngasidagi takel da leiba Sai Sports Complex da Mahut Mantri Yumnam Khemchan hogdokre. Tha asigi kunmathoi phawba chathagadaba football tournament hogdokpagi thoromda wangang aduna Siri Khemchan hai leibak asigi Shanti Raksa ngakpada CRPF na achoba thokdang logduna lakli. Masida sunatna leibak asigi miyamgi damak yaipanaba thabak thorong kaya marumsu paikatli. Mantri nai lamdam asigi leibak leihau da chawkiba Shahid Manoranjangi matik mathongnabu ningsingduna Manipur amadi Nagaland Sector CRPF na asigumba tournament pangtholiba si yamna pungning thawganingai ni. Mangna makhatana hai Manipur leiriba football bu pamjaba amadi sana khonaba thawai yawan naha singbu yokhanabagi pandamda CRPF na lokhaliba khongthang sing asina ngasi खुनाइदा अचौबा कानब अमा पीबा ngamgani haibagi thajaba lei. मैं इतना जानता हूं कि सीआरपीएफ की जवान लोग शहीद हुआ है ये देश को एकता करने के लिए, तो इसके अंदर से ये अपना शहीद मनोरंजन की नाम है, दिस इज द 14 टाइम्स, तो इसकी कुछ बाजी भी होगा. और मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि इनकी मेमोरी में ये फुटबॉल हर साल करते आ रहा है, तो आज मैं यहाँ पे शामिल हो पाए. सबको सीआरपीएफ की ऑल ऑफिशियल्स सब जवान लोग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ. और अगर ऊपर वाला अगर दया दे तो मैं नेक्स्ट ईयर भी यहाँ आने का मौका मिलना चाहिए. Team kunmarina saruk yaduna ngasidagi haukiba tournament asigi ahanba match da SSU Singjamaina Imphal United pu panjel mari anida thoiki. Ahanba Unaco Cup State Level 9 A-side Men's Open Hockey Tournament ngasidagi Imphal iski chanungda leiba Unaco School gi hockey field da hokre. Manipur hockey gi miyang makhala pangthokpa tournament adugi ngasi hokdokpagi thoramda MLA TS Lokesor Singh saruk yaki. Ngasi sanakiba match da YSC na Pointex pu panjel amasinoda amasung Abung FC na Mahabali FC bu panjel tarit amada thoiki.
आकाशवाणी इम्फाल पाव ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हारी विरोधी दल सिंह विरोधी लेनब वारेप लौरे लोकसभा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना संसद की सभा अनिमक्त पीकिबा वारोल की पाकुम पीरदुना श्री मोदी ने हाई राष्ट्रपति की भाषण अदुना लेबाक असि कया यामना चौखटलबगे हाइबदु ताकली मांग हाई लेबाक असि लैरिबा लायरबसिंगिदमक युम कोटी लिसिंग मरी साखरे अदुगा शहर की लायरब मियोइसिंगिदमक पका हाउस लाख मरफू सारे मियाम दा थाजब पीरदुना प्रधानमंत्री ने हाई महा की सरकार की अहुम सुब तामदा भारत असि मालेम की अहुम सुब इकोनॉमी सोइदनमकी ओइरगनी नारी शक्ति बु थागत फोंगदोलदुना प्रधानमंत्री ना लेबाक असि की नुपी सिंह तौब ngamba शक्ति मयाम सिंह अदु फोंगदोलदुना हाई भारत की नुपी सिंह ना स्पेस ओलंपिक मसानदा तकमान क्या लौब ngamlakpa amadi ngaksil gi lamda लौरिब थौदांगबु थागत फोंगदोखी श्री मोदी ने हाई मां की सरकार की अहम बतामदा यूपीए सरकार की अहोब कयामरुम मेंसिंदुना लेकी मां की सरकार की अनीसुब तामदना अनोब भारत अमा सेमनबा थबक कयामरुम पाइखत पहाउकी अहुम सुब तामदना भारत पु विकसित भारत ओइननबा खोंगजेल यांगना संगसिननबा होनरी लोकसभा सरकार ना पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल लिसिंग अनि कुनमरी पुथोक्रे बिल असिना परीक्षादा नतब पांबाई सिनब थिंगनबनी बिल अदु पर्सनल की राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुथोकी बिल असिगी मरुइब पांदमदी मियांगी ओइब परीक्षा सिंह पांगथोकपदा मनुंग मपान फाउन उहनबा अरान अहुई याहंदना परीक्षा थारिब नहासिंगदा मखोइगी होनजमनगी मही फंगदुना तुंगी पुंसी सेंबा हाइबिसनी बिल असिना कनागुम मियोइ नत्रगा संस्थान सिंह नत्रगा इंस्टीट्यूशन सिंह अरांब पांबाई सिजनदना सेलगी दमक नत्रगा मखोइना अरांब मोंगदा काननबा होनरकप सिंह थिंगनबगी दमक्तनी केंद्र न हाइरी पान कार्ड का आधार का लिंक तौदब मियोइ सिंगी हौजिक फावदा लुपा कोटी सत्रुक अनि सरकार खोंगत पंगमले लोकसभा इदुना पीब पाकुम अमदा सेलथुम राज्य मंत्री पंकज चौधरी हाई हाइरिबा सेंपम असि ममांग सही की जुलाई दगी सही असिगी जनवरी 19 फावगी मनुंगदनी मांगनाई ममांग थागी 19 फावदा पानगा आधारगा लिंक तौदबगी सेंपम असि लुपा कोटी 13 लाख निफुनी पानने राज्य सभा दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एमएमएन बिल लिसिंग अनि कुनमरी पुथोक्रे बिल असिना दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट लिसिंग चमापन हुमद्रा मरीगी महुत सिल्लगनी बिल असि एनवायरनमेंट की राज्य मंत्री अश्विनी चौबेना पुथोकी राज्य सभा द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर एमएमएन बिल लिसिंग अनि कुनमरी द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स एमएमएन बिल लिसिंग अनि कुनमरी पुथोकी बिल अनेसी ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडाना पुथोकी मिखल का मरी लेने थबक थौरम अंगांग सिंह सिजनदनबा इलेक्शन कमीशन अकन वाफम थमग्रे कमीशन हाई राजनीति दल सिंह मिखल के कैंपेन अंगांग सिंह पोस्टर अमदी पंपलेट येंथोकपदा सिजनब यारोय मसिगी मथक्ता मिखल की मीटिंग अमसुंग रैली दसु याहुनब यारोय अंगांग सिंह सिजनब तारबदी कमीशन दल अदु लेमना थारोय कमीशन हाई राजनीति दल सिंह अमदी मिरेब सिंह चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ngakna चटकदबनी करिगुंबा मकोइना मसिगी मायोक्ता चलबदी मकोइगी मथक्ता अकनब थबक लौकटकनी नई दिल्ली की डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर अवांग नोंपोक लमदंगी एमपी सिंह नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन पांगथोक्रे थौरमदुदा केंद्र की डोनर अमसुंग टूरिज्म मंत्री जी किशन रेड्डी ना नई दिल्ली की द्वारका नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूट सानब जत्रा हुनकी मंत्री ना नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी साबा बराक हॉस्टल संगा की थौरमदुदा आर्ट एंड साइंस की मंत्री किरेन रिजिजू डोनर राज्य मंत्री BL वर्मा सोशल जस्टिस राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक केंद्र की मपान थौरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह चिंबा सरुक याखी अरोइबदा मरोइब पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन हाई राज्य की एंटरप्रेन्योर सिंह सरकार पांग याब मतेंग पांगदुना मखोइबु सौखटनब होनरी लेबाक सिंह थुंबद पांगथोकलिबा 35 सुब नेशनल रोड सेफ्टी मनका मरी लेना इम्फाल ईस्ट जिला दसु खोंजंग ngasiदगी हौक्रे मई नियम लाना सिनबसिंग की मथक्ता संगसिनब खोंजंग की सरुक अमा ओइना ngasi MSPDCL ना मियोय क्या फागतले प्रधानमंत्री नहारी महा की सरकार की अहुम सुब तामदा भारत असि मालेंगी अहुम सुब इकोनॉमी सोइदनमकी ओइरगनी अमसुंग मिखल का मरी लेने थबक थौरमदा अंगांग सिंह सिजनदनबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना अकनब वाफम थमग्रे पाउ लोइजरे।